साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। आज चाहिँ मैले लालिगा खेल्न गइरहेको छु है। एफसी मोबाइलमा लालिगा खेल्न गइरहेको छु। अहिले नयाँ इभेन्ट चलिरहेछ। ल हेर्दिनु होला है त। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ गाइजहरु हैन असन धोबी गोल हानि सोचाउँछ तर सकिँदैन है भनेर चाहिँ सक्दिनै अहिलेको सिन धेरै अनि 1-2 भन्दा बेसी सक्दै सक्दिन आफैले लाग्छ 0-0 छ है गाइजहरु। Começa o segundo tempo, bola rolando aqui no estádio Olympi. Se precisar tem opção. बर्मा हैन गाइजहरु एकदम राम्रो खेल्ने कोसिस गर्छ हैन खासै जाने त्यो ड्याङको मुला हो Passe dentro da área. मुलाई हान्न सक्दैन। Veio o Al Nassr, é falta, o árbitro dá vantagem. Mais uma falta clara, sem vantagem desta vez. Passe interceptado, leu bem. Vai pro... Capricha, meu filho! Nossa, quem ele haneको छ गोल। Emoção incontida, tá 1-0. Ken. Deixaram carregar e ele foi pra não perdoar, bola pro fundo do gol, golaço. Mas a marcação deu mole, Zani. Não podia dar essa liberdade pra ele assim. A defesa aparece, acaba com a festa. Que chance! E agora não tem conversa. Amarelo pra ele. Bom, se ele tava testando a paciência do árbitro, então agora dançou. Cartão amarelo bem aplicado. Ganham a posse da bola. Jogo parado. Impedimento no lance. Voltava da posição irregular. Pra morrer, de repente, leva um mês, Caio. Faltou frieza pra esperar o momento certo de fazer o passe. Acabou se precipitando. Aí o Al Nassr. बेस्ट गोल हान्ने मेरो सोच छ कि एकदम आउटसाइड बक्सबाट हुन्छ नि बनाना सनाना हान्ने हैन त्यो सोच आउँछ हो के भन्नु है अहिले त फर्स्ट टाइम 2 गोल हानेर जितिरहेको छु गाइस। A finalização excepcional. No replay a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate, sem chance de defesa. One pretty good. No. मैले बट क्यारी गरेर खेलेको म बट हो मैले बुझ्न सकिरहेको छु। Paulo Futre. Kim. Age. Haji! खतरा हानेको गाइस यार खतरा देख्यो नि कति हो 70 सेन्ट भन्ने NTK. नितिका 30 minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Desarma, mata o ataque. Kian. Age com a bola. Livre, pode descer pro ataque. Abraço da vitória, já são 3 de vantagem. Final do jogo, segundo tempo. यसरी गोल हान्नु एकदम सेटिस्फाई हुन्छ सबभन्दा यसरी हान्छ Sozinho, que jogada. Isso, passaram um sabonete no menino, Caio. Jogada de मैले यसरी craque, किनेर अहिले atropelou a पोइन्टहरु राम्रो marcação पाइहाल्छ नि हैन गाइस e हैन bateu com म एउटा categoria. प्लेयर पनि Que किनेर दिन्छु golaço! यसमा है यस्तो हुन्छ NTK. भने Bola com o De Tomás. Nylox. Corta a defesa na área. Nuno Kaká 40 do segundo tempo. Musikin Paulo Futre. Paulo Furti Ken Ozenhen. oh shit Toma a posse de bola. Hagi-लाई दिन्छ है Hagi-लाई दिन्छ भनेको नभएतिर Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. मैले कस्तो बलै छैन Encerrado. यस गाइस यो गेम चाहिँ मैले जितिसकेँ है हरायोलाई
गट्स derrotada. यार छैन हराइसकेको छ Essa 3-0 derrota com मिल्दै esse होइन placar अर्को elástico नि खेल्दैछु mostra होइन toda a आज fragilidade defensiva कति da equipe, दुईवटा Vilani. खेलिसकेँ होइन Erros de अब posicionamento. दुईवटा नि म कम्प्लिट हो भने म एउटा प्लेयर पनि किनेर देखाउँछु है लेजेन्ड प्लेयर किन्छु रेल बिटसँग पढ्न गइरहेको छ है मेरो अहिले राम्रो गर्ने प्रयास जारी छ है गाइजहरू सपोर्ट चाहिँ चाहियो मलाई एकदम Bola rolando aqui no estádio Olympique. Vamos nessa. Segundo tempo. हागी खोइ यसको तारिफै गरेन यार हागी भने Atenção para fazer e desempatar. Errou. Errou feio. Errou rude. Essa foi para matar a turma de vergonha, Caioba. Ah, erro grosseiro, Vilani. Erro de fundamento mesmo. Tava de cara pro gol. Vai pro ataque o Al-Nassr. Esse é Paulo Futre. E deu rebote, tá viva. Palmas para ele, interceptou bem o passe. Paulo Futre recebe. Defesa tranquila do Rui Silva. William Carvalho. Vai conduzindo e tem opção. Boa defesa do goleiro. Teve que saltar. Vamos ter escanteio. Pode sair o gol para desempatar o jogo. Arrepia, tira dali. Lei da vantagem aplicada. A bola é do Betis. Agora não dava para dar a vantagem de novo. Bola no chão. Falta. Kian. Olha só o gol. Para do goleiro. Tem rebote. Tentativa de escanteio. कर्नरमा चाहिँ गाइस गोल हानिसम्म मजा हुन्छ यार जुन एउटा गोल हानेको Escanteio cobrado fechado demais. Fica com o goleiro. नसकिने नै भयो ठिकमा त पर्छ बच्चा हार्नु त हुँदै हुँदैन A defesa aparece. Acaba com a festa. Paulo Futre. Vamos acompanhar esse ataque. Para fazer. Já no final do jogo. Para abrir o placar. O Zé persistia. Parecia que esse gol não ia sair nunca, Vilani. Vamos ver se dá tempo pro adversário reagir agora. Campo aberto pela frente. Offside नहीं हो Que finalização foi essa? Já tinha गयो impedimento, Caio. Nossa senhora, errou feio. Não tem desculpa. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Livre, sobra campo ali. कस्तो दामी एसिस्ट कसरी गर्छ एसिस्ट है एसिस्ट ल हेरै गाइस हेर हामी गराउँछ No finalzinho do jogo. किपर मूर्ति बनाउँछ भने Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Paulo Futre. Bola pro James. Preferiu virar o jogo. Time Ávila. Fica sem a bola. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. William Carvalho. Por elevação. Bom lançamento. Lo Celso. Olha isso, olha o gol. इसको नाम के हो इसको यो त रियल मैड्रिडको प्लेयर राम्रो हो नि यार पहिला O fim de jogo promete, não tem nada decidido. Tem que acreditar, ele meteu o gol e já slide saiu correndo de volta. Não tem tempo a perder. इट्स ओके 2-1 भइरहेको रहेछ म जितेँ मैले Termina o jogo. लास्ट एउटा Para स्टेडियम confirmar a खेलेर vitória em casa, eles passam. आरसिडी
Meu साथीहरू तिमीहरू पनि छन् हैन यो गेम डाउनलोड गरेर Jogo pra você ligado म na मेरो EA Sports. आइडी Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até बार्चुअलसँग agora. खेल्नुपर्छ है Ozenhen. म मेरो आइडी पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हैन तिमीहरू मलाई एड गर साथीहरू सँगसँगै खेल्नुपर्छ क्या Recupera यस्तो uma रमाइलो posse हुन्छ da क्या bola. भोलि म एउटा भाइसँग खेलेर एउटा भिडियो पनि हाल्ने सोचिरहेको छु Ele avança, tem apoio. Sem कि problemas. यसरी एउटा बनाउनु घुमाएको गोल चाहिँ हामी एकदम सोध्छ है तर गइरहेकै छैन Interceptado. Era bom o lance. Tonali. मेरो पनि बाउ हेर्ने निक्लिन्छ साह्रै राम्रो किने अरे Aí o Al Nasser descendo para o ataque. Para fazer e desempatar. Era o goleiro para defender. एकदम फोर खालको लाग्छ Mauro placar, a bola sai pela linha de fundo. O árbitro aponta escanteio. É a chance de passar à frente. Defendeu. Sobrou rebote. यो बल त हान्नै पर्छ राम्रो देख्छ त्यसपछि ओ अझै छिरेन Que tem goleiro. Ele salta para fazer a defesa. लज्जा हेरे गाइजहरु हेरे Depois da defesa गोल भनेपछि do यस्तो हुन्छ goleiro, साच्चै ele कसम aparece para बब्बल conferir o हानेको यार rebote. देखाउने एङ्गलै खतरा पुरै घुमाइसक्यो Mas यसरी ninguém apareceu para tirar a bola no rebote. Banana. Por isso o gol acabou saindo. Eu confirmo o placar 1-0. यस हामीले फल भलाइदिने काट्दिनु रेड कार्ड Os दिनु jogadores partem para cima do juizão. 69 O árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Paulo Futre. Kian Kian. James हुन्छ क्या हेरिनु Ozenhen. ओसे Eles vão chegando no ataque. कसम भगवान कसम मैले यसरी हान्छ सोचेकै थिइनँ यार गयो यार गोल त Míssil de muito longe, Caio. Pegou bem demais na bola. Ela foi com o endereço सरी गाइज रोनाल्डो छैन रोनाल्डो बेच्दै यार राम्रो खालको किन्छ Tirou do meio da rua e surpreendeu o goleiro. Pegou bem demais na bola. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. हो जाँदैन यार प्लेयर सब Futre. फाटिरहेछ Aparece, guarda a defesa, bem no lance. A rapaziada se aproxima, quer o passe. Hat-trick! Salta o goleiro e faz a defesa. Hat-trick हुने भएन यार गाइज यस ओहो भाइ E ele afasta o perigo. Tic-tac, o relógio passa rapidinho. São 40 minutos da अब segunda चाहिँ बल घुम्यो गाइज etapa. बल घुम्यो Pega o goleiro, sem dificuldade. Corta a batida para longe. Não dá mais. Impedimento da outside cara. Voado. जिति गाइज यति मसँग पोइन्ट के अरे पैसा पुग्ने रहेछ भने म एउटा लेजेन्ड किनेर Essa ल्याउँछु pra festa da galera. जय गाइजहरू कस्तो लाग्छ तिमीहरू नि हेर देखाउनु तरिका हुन्छ नि राम्रो रहन्छ यिनी सिधै यस्तै हुन्छ ल है गाइज मैले अब आजको चाहिँ सबै सिधै पनि सकेँ होइन कस्तो लाग्यो मलाई यसो रिभ्यू हेरिदिनु होला है के कसो के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ है थ्याङ्क यू फर द वाचिङ है गाइज